5 kişilik var. Tamam. Mobbing yine küçük küçükleri devam eder mi? Bismillahirrahmanirrahim. Afganistan'da ikinci günümüz. Medreselerimizi ziyaret ediyoruz. Yardım çalışmalarımız devam ediyor. Bugün Ümmü Hatun Mü'minin medresesindeyiz. Burada kız çocuklarımız 350 kişi gelip ders alıyorlar. Bizler de buradaki yetim kızlarımıza ve diğer ihtiyaç sahibi olan kız çocuklarımıza giyim hediyesini yaptık. Türkiye'deki hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Kendilerine kat kat ecirlerini versin. Hem bu dünyada hem de ahirette kendilerini en mutlu, bahtiyar kimselerden eylesin. Allah kendilerinden razı olsun. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'du fa'udu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu qu enfusakum ve ehlikum nara. Sadakallahul azim. از مؤسسه همود کاروان یک جهان تشکری سپاس میکنیم. الله متعال بهشان اجر دارای نصیب کنه. به همراه مدرسه امهات المؤمنین واقع فاضل بیک ناحیه پنجم کابل ماشاءالله حجاب ها و قرطاسیه و هذا القیاس بکس ها به همراه شاگردان کمک کردن و خداوند بهشان اجر دارای نصیب کنه. و یک تقاضای ما است که از مردم که هر کس باید که اطفال خود به مدرسه روان کنند. چرا این مدرسه که است مدرسه مجانی است. 12 استاد از اینجا، 14 استاد از خود 12 شوناس است، از الف لام قاعده نورانی تا به دوره کلان بخاری شریف درس ها اینجا خوانده میشه. هر سال 10 تا 8 تا 20 تا شاگردان عالمه میشه و شعبه تجوید هم در اینجا است و از یا تشکری میکنیم که تی مدرسه ما کمک کردن. و مدرسه ما که از بسیار زیاد مشکلات داره که از معاشات استادا و کرای خود مدرسه باقی هستند و تعمیر مدرسه هم زیر کار است. دیگه از این برادرها و از دیگه برادرای مسلمانی تقاضای ماست که به همراه مدارس ما کمک کنند و خداوند یارم اجر دارن نصیب کنه. جزاک الله احسن الجزا. Rabbim hayırseverlerimizden razı olsun. Kendilerine selam söylüyoruz Afganistan'dan. Ümmü Hatun Mü'minin medresesinden selamlar.